Now, I will request Sri Padmalochon Tripura, Honorable MDC, who has been elected from the 22 Kathalia Vidya Rajapur ST constituency, is requested to come into the dais for taking over. Muchang, Hasan, Padmalochon Tripura, Songdok Madok, Baitan, Naikolzak, Angkor Koksab, Nongni Adong, Ongol Chokma, Chokma Yagulo, Matani Mungoi, Somai Tangoi Sazau, Hakrake, Poitonarugoi, Somai Tangoi, Sazau, Barot Elombati, Bishintui, Kaizak, Keromok, Poitoku Britai, Korok Perawoi, Korok Domoi Anon, Bokzagoi Dongmani, Samung, Kabe Kubai, Tangai, Jotunun Kurunga, Mati Kurunga. Next, I will request Sri Bhumikananda Riyang, who has been elected from Ganganagar, Gandatura ST constituency, requested to come into the dais for taking his valuable oath. Sri Bhumikananda Riyang, Tripura Songdok, Mungok Baitang, Naikolzak, Angkor, Koksab, Nongni, Adong Hingoi, Jongjagma, Yagulo, Bishonni Mungoi, Sumai Tangoi, Sadao, Ha Kerakkai, Poitonarugo, Sumai Tangoi, Sadao, Barat Ilam Pani, Bishintoi, Kazak, Korok Kuito Kubai Tai Korok Bomoi Ano Bokjogoi Tongmani Samungno Kabai Kubai Tangnai Lotano Krumta. Kanti Chakma, Honorable MDC, who has been elected from Goromchora constituency. Sri Sri Kanti Chakma, Tripura Songdok, Mungok Baitang, Naikolzak, Angkor, Koksab, Nongni, Adong Hingoi, Jongjagma, Yagulo, Poitagri, Mungoi, Butoni, Butoni, Mungoi, Samoi Tangoi, Sadauka, Kerke, Paito, Narugoi, Samoi Tangoi, Sadao, Barok, Elam Angki, Bishintui, Saja, Gelango, Poite, Poite, Korok, Pomoi, Namo, Kokdoi, Amoni, Samuno, Awad, Upai, Tanai. Mr. Hamsa Kumar Tripura, Samano ST 500 Kalamba constituency number 5, is requested to come into the dais for taking his valuable oath as administered by the Honorable Chairman. Sri Musang Hamsa Kumar Tripura Janajati Songdok Bosongni Je Muluk Baitang Bai Naikolzak Angkorno Koksab Nongni Adong Hingoi Je Jongjagma Yagulo Mutai Rauni and Baba Goriani Mongoi Sumai Tangoi Sajaka
korakhe poito narugoi sumai tangai sajago Bharat elam bogni je bisingtui khajak kerangno poito kubui tei korak layei ano bogjak ui je tongmani samungno kubui ebong kaham bai tangnai hinai jotono khulumkha 6 Munu Solenta constituency. He is requested to come into the dais for taking his valuable oath as administered by Honorable Chairman. আমি শ্রী সঞ্জয় দাস ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করি